igitego kimwe cya Daudaba cyo ku munota wa 18 mu gice cya mbere cy'umukino nicyo gitumye ikipe ya Al Merrek ituruka mu mujyi wa Omdurman mu gihugu cya Sudani, ikaba umujyi wa kabiri ukungahaye, ukaba umujyi wa kabiri ukomeye ku mujyi mukuru wa Khartoum. Ariko iyo kipe ituruka muri uwo mujyi wa Omdurman ushaka kwibaza ngo ni gute iri gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Iri gukina muri shampiyona y'u Rwanda kuko iherutse guhabwa uburenganzira n'impuzamashyirahamwe igenzura umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF yo gukina imikino ya shampiyona y'u Rwanda nyuma yo kwandika ibisaba. Iyi kipe rero kuri uyu munsi yakinaga umukino w'umunsi wa 10 Rwanda Premier League aho yakinaga n'ikipe ya Marine FC. Umukino wabaye kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Ni umukino ikipe ya Al Merrek isoje itsinze igitego kimwe ku busa itsinda ikipe ya Marine FC. Ni umukino Al Merrek yagize kwiharira umukino mu gice cya mbere, ndetse ibi byaza umusaruro ku gitego cyatsinzwe na Daudaba hakiri kare cyane ku munota wa 18 ku burangare bw'abasore b'ikipe ya Marine FC. Igice cya kabiri cyabayemo ibindi bihe bigiye bitandukanye turi buze kujyamo neza, ariko reka duhere kuri uyu mukino by'umwihariko mu gice cya mbere. Igice cya mbere ikipe ya Al Merrek uko nari migarutseho yihariye uyu mukino, irawugenzura mu bice byawo byose kuva mu minota 15 ya mbere, 15 yakurikiyeho ndetse na 15 isoza. Al Merrek yari iri mu byizerwa byayo neza, ubona ko ari ikipe ihagaze neza irimo iragenzura uyu mukino. Kuyobora uyu mukino byaje kuyemerera guhita inafungura amazamu ku munota wayo wa 18 ku gitego cyatsinzwe neza cyane na Daudaba, umwe mu bakinnyi b'ingenzi b'iyi kipe. Hari ku munota 18 abasekeje incundura, Al Merrek kimwe Marine FC ubusa. Ikipe ya Al Merrek ni mu makipe abiri muri Sudan ari gukina muri shampiyona mu Rwanda, ikaba ifite abakinnyi n'ubundi bafite amazina azwi, bamwe benshi mu bakurikirana umupira w'amaguru barabazi, kuko usibye uyu Daudaba bafite abandi basore barimo witwa Bangula nomero wabo 10, bafite abandi basore babo bagiye batandukanye. Abo namwe mu basore iyi kipe igenderaho mu buzima bwayo bwa buri munsi. Ku rundi ruhande Marine FC nayo yagiye gukina uyu mukino ifite bamwe mu bakinnyi bayo b'ingenzi barimo Hosiana Kennedy, barimo Mbonyumwami Taiba rutahizamu wayo, aba barimo abakinnyi bagiye batandukanye b'iyi kipe ya Marine. Ikipe ya Marine nayo yari ifitemo abakinnyi bayo bose b'ingenzi barimo abo barugira yabo Hasani, barimo Mbonyumwami Taiba, barimo Hosiana Kennedy mu kibuga hagati, ndetse n'abandi basore bayo b'ingenzi bose bagiye batandukanye. Ni umukino Marine FC yaje gukina iri mu makipe atanu ya mbere kuko yari iri ku mwanya wayo wa gatatu. Ikipe ya Al Merrek yari ikiri inyuma y'amakipe 10 ya mbere mu Rwanda kuko yamaze gukina imikino mikeya, ariko kandi isanga n'amakipe ayiri imbere ayirusha amanota. N'umukino rero warereramo ishyaka nkuko nabigarutse igice cya mbere cyaje kurangira ikipe ya Al Merrek ifunguye amazamu itsinze igitego kimwe ku busa, igitego cyatsinzwe na Daudaba ku munota wa 18. Twinjiye mu gice cya kabiri cyaje kurangwa no kwiharira umukino ku ruhande rw'abasore b'ikipe ya Marine FC, baje kwiharira umukino ndetse imipira myinshi itangira kugera kuri rutahizamu y'ikipe Mbonyumwami Taiba, aho yagiye yakira imipira myinshi, ariko mu by'ukuri iyi kipe ya Marine FC ubu buryo bwose yagendaga ibona ntibashe kububyaza umusaruro, kuko hari amahirwe atandukanye arimo ay'Mbonyumwami Taiba yabonye ari kumwe n'umuzamu, ariko umupira ntiyabasha kuwushyira mu rushundura, birangira ikipe ya Marine FC itabashije kugira umusaruro amahirwe yayo. Ku rundi ruhande yatweretse ishusho inyuma iragenda isa nkaho iryama mu izamu cyane, ireka Marine ikina umupira yemerera kudomina. Marine itangira gukina, abasore bayo barimo bahoze na Kennedy mu kibuga hagati batangira kugerageza uburyo, batangira kurema amahirwe atandukanye.
Moise Kamara is replaced by number 27 Musajab Faisal Ishaq. gusa ntabwo uburyo bwose abasore ba Marine FC bageragezaga bwigeze babyara umusaruro kuko ntabwo imbere y'izamu bigeze babasha kuba clinical nkuko babyita mu cyongereza kwa kundi ikipe igera imbere y'izamu mu buryo bumwibonye ikaba yahita ishyira umupira mu rushundura. Ikipe ya Marine FC yirangayeho biza gutuma umukino urangira amakipe yombi anganyije, amakipe biza gutuma umukino urangira ikipe ya Elmerek yitsinze igitego kimwe ku busa, igitego cyagiyemo ku minota 18 gitsinzwe na Dauda Ba. Bivuze iki kuba Marine itsinzwe uyu mukino? Bivuze iki kuba ikipe ya Elmerek yo muri Sudani itsinze uyu mukino? Elmerek aka kanya tuvugana yise yegera imbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona Rwanda Premier League y'uyu mwaka, kuko ubu Elmerek iri ku mwanya wa 10 aho mu mukino igera kuri 6 aho mu mikino 6 imaze gukina ifite amanota 12 ikaba igeze ku mwanya wa 10. Iyi ni Elmerek. Ni mu gihe Marine iracyari muri eshanu za mbere kuko iri ku mwanya wa 3 aho ifite amanota 18 mu mikino 11 imajije gukina. Ni ikipe n'ubundi isanzwe ifite abakinnyi bamwe mu beza bakiri batoya muri shampiyona yo mu Rwanda, ikaba mu makipe n'ubundi guhura nayo yaba yagusuye waba wayisuye iteka ryose Marine ihorira icyayi kandi irabangama, ihora ari mu makipe n'ubundi uwo bahura wese ishobora kugutesha amanota uje nabi ukaba wanakubitwa ibitego byinshi. Iyi kipe rero ikaba iri ku mwanya wayo wa 3 mu mikino 11 imaze gukina, harimo uwiheruka gutsindamo Gasogi United hano i Kigali kuri Kigali Pele Stadium, yicaye ku mwanya wayo wa 3 amanota 18 mu mikino 11 imajije gukina. Iyo ni Marine FC. Rwanda Premier League ntabwo ihagarara, ibirori by'umupira mu Rwanda biracyakomeza, aho ku munsi w'ejo kuri iyi stade ya Kigali Pele Stadium izakina n'ikipe ya Bugesera. Ni umukino abantu bategereje kongera kwireberamo. Iyi kipe Al Hilal imajije kwerekana ko ari mu makipe akomeye yo muri Sudan, ariko byiboneka mu makipe ari gukina Rwanda Premier League y'uyu mwaka ikaba mu makipe yo kwitegwa cyane kuko ibirori byo izabitanga. Si uwo mukino wonyine hari kuko kwa gatanu Gasogi United yasuwe na perezida wayo Kenisi mu myitozo y'uyu munsi, izakina n'ikipe ya Police FC iyoboye urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Bazisobanura ku munsi wo kwa gatanu, nako kandi mu mpera z'icyumweru ubwo no kuva ku gatandatu no ku cyumweru imikino izakomeza. Harimo nk'umukino wa Muhanga na AS Kigali, hakabamo umukino wa Marine na Kiyovu, tukaba dufitemo match ya Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera, tukaba dufitemo match kandi ya APR FC na Gorilla. Urumva ko ibirori bya Rwanda Premier League byo birakomeza. Ngayo nguko rero munyemerere mbashimire mwanije umwanya wanyu. Nitwa Gladiator, kanshimire mugenzi wanjye yitwa Maurice ari kumfasha ku mashusho. Komeza ware natwe kuri website yacu umunota.com, ariko kandi komeza amashusho meza y'inkuru zitandukanye kuri YouTube channel yacu yitwa Umunota TV Official.